nglandur uningayang titian sane kaucap wenten mungguh ring lontar mangkin pacang remayang titiang munguing kawentenan jadmo sudra sane pacang uningayang titiang kawentenan jadmo sudrane punika sane mapikuren kasuwen-suwen wong tani sudrane punika uningayang titiang braris maduwe pianak wantah telung diri munguing pianakipune wantah muani doang diri pianakipune wenten taler anak istri wantah adiri pianakipun sane paling kelih sampun ngemasin padel nenten Yesuwe uningayang titiang risa peninggal pianakipun sane paling kelih tumuli raris nuduh pianak nyane sane nomor 2 taler sareng ngemasin padel
padem nyani pianakipun punika boyo jewenten sios duaning kagebuk gering kawentenan nyani sayuwakti kawentenan jagate katiben gering ritat kala punika kawentenan geringe punika mawinan akeh jarmone saning ngemasin padem mati sangkaning ageng nyani gering rita kala punika mawinan papat jarmone mati si barengan sane katiben gering sane ngemasin padem wantah pianak nyane lumwani katekaning meme lan bapak nyane sami ngemasin padem iya kantun ingin ngelantur uningayang titiang sekawentenan kulawargane punika sami sampun ngemasin padem wantah kantun pianakipun sane paling cenik yata sane paling nyoman kawentenan pianakipun sane nyomane punika sane mangkin uningayang titiang dadi raris ipun manying ngeranjing sikianipun
kawentenan inyomane punika ngeranjing ring puri ring jeroan urine punika kawentenan inyoman punika uningayang titiang raris ngeranjing ring puri ring ajeng ide anak yago kawentenan inyomane puniki sane mangkin sampun raris ipun dhuwur muwing yusan ipun ni sahayu wakti duk saking alit ngantos dhuwur sane mangkin kawentenan inyomane punika jemet nyanitan kadi-kadi lintang jemet lintang dua anake punika inggih sane mangkin uningayang titiang kawentenan ring puri nika pacang uningayang titiang kawentenan linge ide Sang Prabu sane madegna tering purine punika sayu akti kalintang dana dharma kalintang asih ring ipanjang uningayang titiang inyoman sane manying ring purine punika boyo jewenten sios meparap inyoman Jayaprana uningayang titiang risa kawentenan inyoman Jayaprana punika sayu akti kalintang bagus anake punika wantah je sayu wakti ring
kawentenan nyani goban nyani bagus kulit putih gading tur maning maprawakan lanyar kawentenan nyani kawentenan inyomane puniki sane mangkin sampun raris ipun dhuwur mumuing yusan ipun ni gamayang tityang ring sabeten langit buat kebagusan inyomane punika Dewa Ratu nenten wenten nyamen pada buat kebagusan nyani lanturan tityang nguningayang buah kewabusan nyani inyoman Jayaprana yen buah perawakan nyani waluya sekadi mas mau tame kawentenan nyani sajeroning kawentenan perawakan nyane inyoman Jayaprana kulit nyane kuning gading punika buat tenyen alis nyane inyoman Jayaprana laksana don intaran nyerarit alis nyane tenyen muan yene inyoman Jayaprana wih Dewa Ratu sing ada nyaningin muan nyane kawentenan alis nyane inyoman Jayaprana nyerarit sekadi don intaran kawentenan nyane kenyong
maning Rita kalau makenyem inyoman jayo prana wih dewa ratu saat make ngemu madu kenyemnya nih manis tan kadi-kadi tur maning Rita kalau makenyir isitnya nih ngenah wih nyajang saat make ngembang rijase isitnya nih Rahayu suku saking Karangasem Pak Yan Rendra sekarang yuk mangkin uning ayang didiang kawin tenan ide anake agung tur maning raris mawacana jaya wacanan ide anake agung marep ring inyoman jaya prana gumantine inyoman preside make kawin kekawin sane kayunan ide anake agung boyo jewenten sios wadah kekawin Arjuna Wiwaha sane kekayunan unang tahu carita kekawine punika sane kekayunan oleh ide anake agung dawuh Arjuna kagoda dening para widyadarine nika sane kayunan ide daging carita Arjuna Wiwaha punika dawuh ide sang Arjuna matapa nangun yasa kerti iri kering gunung Indrakila lintang
Sang becik kawentenane dawuh punika kena rayu. mawas duraris Bos tiang kagoda ide Sang Arjuna oleh para widyadarine. Inggih sane mangkin uningayang titiang mungguing kawentenan para pangayah irike ring puri para panyeruani irike kawentenan para panyeruane punika para pekrimik kawentenane punika memunyi tekening timpal-timpal nyane timpal-timpal ajak mekejar inyoman jaya prana mula seken-seken bagus maimuh misi dua kido pakrimik para panyeruane asing anak istri dot teken inyoman jaya prana tur maning sadeng ajab-ajab dumadik dheweke lakar padike teken inyoman jaya prana kebagusan inyoman jaya prana asing-asing anak elo asing-asing panyeruane ngajak-ajak ye inyoman jaya prana sanityosan uningayang titiang pambekas nyane anak istri
kawiwidangan purine punika wonten taler mengucap ada menawi sangkaning kebelet manahipun anak istrine punika tumuli raris ngantos nyuwangan sesangi iya nasi titiangane kepicut. Mugi-mugi sih asung kertewara nugraha ide yang sesuna. Mugi-mugi dewe titiang sane kapaice. Preside raris mesakapan ngajak Inyoman Jayaprana mesesangi ngaturan guling pepidu asa punika sesaudan nyane anak istrine punika ngarepin nenten jemain-main yening bawasan titiang ring ajeng sangat kemulan ipun nyuang sesangi Ratu aku sangkaning melet manahipune mapikuren ngajak ye Inyoman Jayaprana samake pesumulihan ring pakubonanyane jeg kebatan karpet merah tenyen kitu nyen pangidih anake istri ya menyalawi. Cek nomor kuda nih. Nomor 13 tahun ke warna. Dan ke warna cerita yang titiang malih kawentenane punika wantah sayuwakti sapunika kawentenanyane sampun awasa sampune wus Inyoman Jayaprana mekekawin ring ajeng ide anake aku Anake aku ling anake
Nina kadise tembang inyoman jaya pranane punika sayuwakti lila ring pikayunan ide anake agung. Sahengandika ide anake agung panganikan ide anake agung boyo jewenten sios majeng ring ijaya prana panganikan ide anake agung nyoman jaya prana nani dong nejani nani subuh kelih kenyan tepuk manire ngelantur kuningayang titiang buat panganikan ide anake agung nananah cai jaya prana nani kengken ada mirip dotanani wang jero ane ada di puri asa punika panganikan ide duane cai jani subuh madan kelih dong ada mirip panyeruane ane melah ane jegek langsing lanyar ane kengken kenahan cai tuh panyeruane pilihin dia jabang wadi jero yen sing masih ada cocok minap dikena caini penyeruane dipuri tuh ada masih dijaba para panyaki ane bajang jegeng ane kengken dotan cai tuh pilihin
pengjani maniro nu nyeneng jalan pilihin wang jeron kolat yang buat donyan penyeruan kolone panyeruan manirone weh nak liu sajan donyan nyoman adot longata telah bencai milihin tuh penyeruan manirone aneh longata donyan pilihin nyoman bagus idewo sedang donyan angon pejatuh karman caini jaya perana riantukan asa punika pauwus ide anak agung tur maning raris ngaturan sembah ipun ijaya prana majeng ring ide anak agung memitang lugra titiang majeng ring linggih ratu anak agung duaning titiang sampun poleh ngalingling sampun poleh titiang natasan ring puri turmaning ring jabo sampune suwe titiang ngalingling ring jabo talet ring jeroan purine wantah wenten asiki kemawon sani panggih titiang ratu rupa panggih titiang sayuwakti kedaud manah titiang duaning ngantenan mungguing kawentenan ipune sayuwakti ayu pisan atuh kocap yana
lali didiang natasan mungguing anak istrine punika sane kocap okan jero benese kawentenan ipune. Genah ipone boya jewenten sios wantah ring purwa ring Banyar Sekar ipun megenah mirengan atur nyane Inyoman Jayaprana sekadi asa punika raris ngandika ide anake agung ide anake agung buen pidan minap ada dewasa lakar memadik lakar ngambil anak istri punika ento maning ri sepawus ide anake agung ngeraris matur sadeban-ban alon anake lingsir manut sekadi dawuh sane becik kocap malih ulu likur nika wenten galak ratu galah sane wenten ring ulu likur saking mangkin nepetin galah angare manis ring wuku kuningan punika ratu
Sadi sanes sampun uningayang titiang iwau galah punika sampun sane pinake galah pinih becik sasi kapitu antuk titiang kuningayang muwe galahe punika nemonin taler sasih kapitu sejroning atur ayah titiang riwau ngayah megite santi ring wengine sane mangkin titiang ngaturan sinampura pisan sejroning ayah-ayahan titiange ngewajen taler negesin menawite tuna langkung antuk titiang nguningayang gamayang titiang saat make anak ke punya titiang ngartos taler ngewajen daging sastrene punika sejroning atur ayah titiang wau wantah je presidek ngantos ketanggu antuk titiang ningayang duaning tamet titiang kalintang pangkah menekadi titiang sareng ngurit ri sejroning ayah-ayahan titiang puniki sastra moda
kadiastunke titiang tuna ri sajroning sastra kemawon bengkung masih titiang sareng ngurit sareng ngaturan ayah megita santi ring wong ini sane mangkin saking riantukan tamet titiange kalintang saking pupuh saking sastra-sastra utama nike taler angen titiang geguyonan angen titiang bebelat badan Brahma sastra dan apa ini taler muwing daging sastra utama antuk titiang rasa-rasa nenten maunduk antuk titiang ngeremayang taler akeh minekadi antuk titiang remayang salah utawi iwang pepojolan antuk titiang nyeritayang inggih para pangrenge sinareng sami sane kantun jagre ring wengine sane mangkin wantah asa punika preside antuk titiang ngaturan ayah megita santi ring wengine sane mangkin sinep titiang antuk nguncaran parama santi om santi 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 om. Jangan semeton, suksema sampun arse miar sayang.